आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहानबदा मरुओइबा पाव मणिपुर दंगसी 85 सुबा चाकलाम खोंगजत निक्सिंग थौरम पांगथोकली आसामदा एमएलए अहुम अमसु कोविड-19 पॉजिटिव ओइरकपदगी राज्य अदुदा भाइरस हजी पॉजिटिव ओइबे एमएलए मसिंग 13 सूरे ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन चेन्नई अमसुंग पुणेदा अनिसुब फेजगी क्लिनिकल ट्रायल हौख्रे अमसुंग लेबाक असिदा कोविड-19 ना नाबा फगलकपगी चांग हेनगलक्तुना चादा 63.3 सिनो यौरे मणिपुर दंगसी 85 सुबा चाकलाम खोंगजत निक्सिंग थौरम पांगथोकली 1985 गी ngasiगी नुमित असिदा चाक तांगबगी मायोक्ता माहेरोइसिंग चंगसिनखिबा खोंगजता मियोय मरी लैखिदे नुमित असिबु निंगसिंगदुना चाहि खुदिंगी अगस्त 18 असि ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन एमसुना चाकलाम खोंगजत हाइना पांगथोकतुना लागली मपुंग ओइबा थौरम इम्फालगी पिसुमचिंगा मचादा लैबा निंगसिंग खुबमदा हाइकत लैकत तंबना ओइखि कुमसी चाहिगी ओइनदी कोविड लाइचत लैबना थौरम असि चमना पांगथोकली निंगसिंग खुबमदा हाइकत लैकत तमलबा मतुंगदा एमसु मयाइ लोइसंगदा चंबा थौरम अमा पांगथोकलगा नुमित पालन असि लोइसिनगनी राज्य असिगी तोंगान तोंगान मफमसिंगदसु एमसुना सिंदुना नुमित असि पांगथोकली मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंह ngasi नंबुल तुरेलगी फिबम यंगसिनख्रे मुख्यमंत्रीना काइजामपा जंगसनदगी वाहेंगबम लेकाइ फावबदा नंबुल तुरेलगी ओइरिबा फिबम यंगसिनखि मुख्यमंत्रीगी खोंगजत अतुदा मंत्री सिंह अमसुंग एमएलए सिंह यावखि लेंगाकना ngasi फावा माहि तंबगी जना कांगलोन सेमदुना माहि तंबा फंगनद्रिबा असि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF मणिपुर स्टेट काउंसिल ना कन्ने यानिंगदबा फुंगदोकली चेरोल अमदा AISF ना हाई माहि तंबा फंगनद्रिबा असिना माहिरोय कया अमा सेरानबा लंबी अमदा चटखिबा याबगी मिपाइबा लेरे असमदा एमएलए अहुम अमसु कोविड-19 पॉजिटिव ओइरकपदगी राज्य अदुदा हानगी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यावना भाइरस हजी पॉजिटिव ओइबे एमएलए मसिंग 13 सूरे राज्य असिदा हुजिक फावदा पुन्ना पॉजिटिव ओइबा मसिंग 1,043,932 सूरे मसिगी मनुंगदा 13,915 एक्टिव केसनी मी 1,0,63,913 ना नाबा फखरे अदुगा मी 260 लैना असिदगी लैखिद्रे मिओय अहुमना अतोपा राज्यसिंगदा चटख्रे मिजोराम दंगारंग मी 13 नौना पॉजिटिव ओइरकपदगी राज्य अदुदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मसिंग 968 सूरे हौजिक एक्टिव केस 903 लैरी मी 163 ना नाबा फखरे नागालैंड नौना मी 13 कोविड-19 पॉजिटिव ओइरकपदगी अपुनबा पॉजिटिव ओइबा मसिंग 3,959 सूरे एक्टिव केस हौजिक 1,194 लैरी मी 2,413 ना नाबा फखरे मेघालय नौना मी 94 पॉजिटिव ओइरकपदगी राज्य अदुदा कोविड-19 एक्टिव केस 1,169 सूरे हौजिक फावदा मी 2,963 ना नाबा फखरे मी 9 ना लैखिद्रे मेघालय ngarang रिभोई जिलागी मोलिनदेव खुंगंगदा अरानबा तौबा मियोइसिंगना पेट्रोल बम लंगसिलकपा अमसुंग नुंगना थाजिलकपदगी सेक्यूरिटी की फोर्स की मियोइ 5 अमसुंग एसआई अमा यावना पुलिस की मियोइ 10 सोकले मखोइना ईस्ट खासी हिल्स जिलागी लोंगमैदा लेबे इंसांग नापी योनबा मफम अमदगी लौरुबे इंसांग नापी थिनबा चटपदा थौदोक अदु थोखिबनी मरक असिदा मेघालय सरकारना नुपी अमसुंग अंगांगदा चतबा क्राइम थेंगनबदा पुलिस की मपांगल कनखत अनबा नुपी पुलिस मसिंग हेना लौनबा थौरांग तौरी राज्य की गृह मंत्री लाकमेन रिम्बुइना हाई राज्य अदुदा नुपी अमसुंग अंगांगी मथक्ता चतबा क्राइम हेंगलगली अमसुंग ममांगाइगे खेनबा मवंगदा मियामसु थोरंगबा हेंगतले क्राइम सिंगी केस अयाम्बा पुलिस नत्रगा स्टेट वुमेन कमीशन नत्रगा चाइल्ड राइट्स कमीशन पुकलकले अवाब नंगलब सिंगी मसक ममिंग हाइदोक्तबा हाइबसी तंगाइपदब ओइहले हाइरदुना गृह मंत्रीना सिविल सोसाइटी अमसुंग खुंगंगी मियामदा असिगुंबा क्राइम सिंग असि खांगदुना लेथोक्तबगीदमक थागतबा फुंगदोकली असमदा आत्मनिर्भर भारत की मौंगदा राज्य अदुगी सेनमिटलोन फगतहनबा फिशरी डिपार्टमेंट थौरांग कया लौखली फिशरी मंत्री परिमल शुक्ल वैद्यना आकाशवाणी हाई फिशरी सेक्टर नहारोल के नमक खुदुंगचाब कया लेरे मंत्री हाई घरे घरे पुखुरी घरे घरे मास स्कीम की मखादा पुखरी 13,000 तौरे अमसुंग राज्य अदुदा nga मेट्रिक टन 3,35,000 पुथोकले मंत्री हाई प्रधानमंत्री मतिसा संपदा योजना की मखादा केंद्र लुपा कोटी 1,000 की प्रस्ताव पिखटख्रे
Lockdown manung asida Assamda lupa koti chama marphugi nga puthokhtuna yonkhi. Tabiriba paw si Akashvani Imphaldagini. Oxford COVID-19 vaccine Chennai amasung Puneda anisuwa phase gi clinical trial haukhre. Chennai da maming leraba medical institution anida Oxford vaccine gi candidate Covishield anisuwa amasung ahum suwa phase gi field trial haure. Amaromda COVID-19 laichat asigi yenglaga final semester gi nataba atai semester singda subject area lehoba sing parikha phamdrabasu yaragani haina Tamil Nadu sarkar na lauthokre. Hana dimasi regular mahiroi singita oirambani. Rajya ke Public Health ke Director Dr. T.S. Selva Binabgamna Akashvani da hai chahi tarani pangi mathakta leiba machamau phaba volunteer sing clinical trial asida saruk yari. Trial tawriba hospital sing adudi Government Rajiv Gandhi General Hospital amasung Sri Ramchandra Institute of Higher Education and Research ni. Dr. Selvana hai Phase 2 amasung Phase 3 animak bunna paikhatkani. Volunteer sing ado numitama marphuni senaduna yingsingani. Maharashtra dasu Serum Institute of Indiana Saba Oxford COVID-19 vaccine Phase 2 gi clinical trial ngasidagi Pune da leba medical college amada haukre. Hospital gi official singna hai Bharat ki Vidyapit ki medical college and hospital da nupa volunteer ani da vaccine adu sijanaba haure. Leibak asida COVID-19 na naba pagalakpagi chang hengalaktuna chada humphudra taruk dasmi ahum sino yaure. Haujuk phawada mi lakun mari lising humputaret henna naba phare. Anaba phariba masing asi active case masingdagi saruk ahum makhairom hele. Haukiba numit kun manganida Bharata naba pahbagi chang chada chamagi mathakta oikhi. Haksel Mantraloina hai lebak asida leiriba corona gi active case singi manungda chada sino dasmik ani mapandamak ventilator sijanari aduga chada ani romna ICU da leiri. Laina asidagi sibagi chansu tapna tamna hantaraktuna chada ama dasmik nipan marida leire. Haksel Mantraloina hai haukiba pungkun marida nauna mi lising humputaret hena COVID-19 positive oirakhi. Masi tharaga apunba positive oiba masing la kuntrani thoili sing kuntra mari chamri marfu manga yaure. Haujik lairiba active case masingna lak taret lising taret chani humputaret ni. Ngarang nongma khakta da mi lising ama yangkai mapan sibadagi punna sikhiba masing lising yangkai mapan chamri ni phumapan sure. Karnataka ki degree college sing September amadagi hanglagani haina rajya ki Upamukhyamantri Dr. C.N. Aswathana Rabanna lauthokre. Bengaluru da ngarang pawmi sing da wangang bada mahakna hai degree college punamakta mathang thagi amadagi online class hauragani aduga offline class na October amadagi haugani. Upamukhyamantri na hai offline class sing hauba amadi September thada degree ki parikha khara pangthokpagi matangda Kendra Sarkar gi chan akanglon ngairi. Mahangna hai mahiroi singi yenglaga degree college singi class hongna baware pasi lobani. Need parikha gi mayokta leibagi matangda Upamukhyamantri na hai masagi oijapata thiba kangbuna mahiroi gi tungi punsibu sanaroi dabani. Yaningdaba phongliba aduda jingnaba phongdokladuna mahangna hai thawong adu merite yumpham oibagi mahuta naronda professional course singi sit pinaba honaba mali. National Testing Agency NTNA hairi COVID-19 laichat marakta NEET amasung G isingani kun parikha pangthokpada cheksin tawrang punamak laukatkani. Technical amasung medical course singda tamnabagi joint entrance examination main amasung NEET undergraduate parikha sing mathang thada pangthokani. Pawmi singda wangang badai NTA Director General Dr. Binit Joshina hai mahiroi amasung staff singbu asoi angam thoandaba haibasina khwaidagi maru oi social distancing gi matangda sarkarna piriba chana kanglon punamak illi haina mahangna thajaba pikhi. Aroibada maruoiba paw amu hanna Manipur da ngasi yangkai manga suba chaklam khongchat ningsing thoram pangthokli. Assamda MLA ahum amasu COVID-19 positive oirakpadagi rajya aduda virus haji positive oiba MLA masing tara taruk shure. Oxford COVID-19 vaccine Chennai amasung Pune da anisuba phase gi clinical trial haukre. Amasung leibak asida COVID-19 na naba pagalakpagi chang hengalaktuna chada humphudra taruk dasmik ahum sino yaure. Paulo jare.